Umuhora wa Hormuz ni iki kandi uherereye he? Uyu muhora watumye ibiciro byinshi by'ibiribwa n'ibinyobwa ku isi bihenda. Byagenze gute kandi kubera iki uyu muhora? Tumenye byinshi kuri uyu muhora wa Hormuz. Tubane, ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Ariko kandi wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Umuhora wa Hormuz ni umwe mu nzira z'ingenzi cyane zitwara ibicuruzwa ku isi, kandi niyo nzira y'ingenzi cyane inyuramo ibikomoka kuri peteroli. Umuhora wa Hormuz uherereye hagati ya Iran mu majyaruguru ya Oman ndetse na Emirat zunze ubumwe z'Abarabu mu majyepfo. Uyu muhora ufite ubugari bwa kilometero hafi 50 ku marembo winjiramo nawe usohokamo, na kilometero 33 ku gice cyawo gito kurusha ibindi, aho inyanja ya Gafu n'inyanja y'Abarabu. Kuki umuhora wa Hormuz ari ingenzi kuri wowe? Nabwo tubane turebe impamvu uyu muhora wa Hormuz ari ingenzi kuri buri muntu wese utuye ku isi. Uyu muhora wa Hormuz uvuze iki kuri wowe? Uyu muhora wa Hormuz ni ingenzi ku buzima bw'abantu benshi ku isi, kuko ariyo nzira y'ingenzi cyane inyuramo ibikomoka kuri peteroli bijya ku isoko ry'isi. Ubusanzwe hafi 20% y'ibikomoka kuri peteroli na gaze bikoreshwa ku isi binyura kuri uyu muhora muto wo mu kigobe kizwi nka Gafu. Uyu muhora ufite ubugari bwa kilometero 50 ku marembo winjiramo nawe usohokamo, na kilometero 33 ku gice cyawo gito kurusha ibindi, aho inyanja ya Gafu n'inyanja y'Abarabu. Uyu muhora wa Hormuz kandi ufite ubujyakuzimu buhagije ku buryo amato manini kurusha ayandi ku isi atwara ibikomoka kuri peteroli ashobora kuwunyuramo, kandi ukoreshwa n'ibihugu bikomeye bicuruza bikanatunganya ibitoro na gaze byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu mwaka wa 2025 hafi utugunguru miliyoni 20 tw'ibitoro twacaga mu muyoboro wa Hormuz buri munsi, nk'uko bigaragazwa n'ibyegeranyo by'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe amakuru ku by'ingufu. Hafi amato 300 yanyuraga muri uyu muyoboro buri kwezi. Ariko kuva intambara yatangira amato yawunyuragamo yaragabanutse ku rugero rwo hejuru ya 98%. Ndavuga kuva intambara ya Amerika na Israeli byatangira gutera Iran, amato hafi ya yose ku kigero cya 80% yarafunze aho yanyuraga muri uyu muhora wa Hormuz. Wakoze kandi gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Komeza kwibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo nyine tujye duhora twibanira. Ariko kandi icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi wowe intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media. Aho twareberaga hamwe uyu muyoboro wa Hormuz ni iki kandi kuki yafunze ndetse igatuma n'ibiciro byiyongera ku isi hafi ku isi yose.